Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Hai, ikuti Habibi teman-teman. Cari teman-teman. Wow, di sini tamannya indah sekali ya teman-teman. Wow, indah banget ya teman-teman. Ada sungai teman-teman. Wow, ayo kita cari ada apa ya. Wow, itu ada tas banyak banget teman-teman. Ayo kita itu teman-teman kita lihat. Wow, ada banyak mainan teman-teman. Wow, banyak banget ya teman-teman. Wow, kita singkirkan tasnya. Kita ambil yang mana dulu ya teman-teman. Soalnya banyak banget. Ini kita ambil ini. Ada Doraemon. Ada SpongeBob. Ada Marsha sama Mickey Mouse. Wow, banyak banget ya teman-teman. Wow, kita taruh. Ada boneka penjaga Squid Game teman-teman. Wow. Ada juga Pop-It teman-teman. Pop-It gajah, Pop-It kuda poni, sama Pop-It kaktus, sama Pop-It penjaga Squid Game, sama Pop-It warteg teman-teman. Wow, banyak banget ya teman-teman. Wow, kita ambil lagi ya. Ada itu teman-teman yang bermain Squid Game teman-teman. Wow, banyak banget ya teman-teman. Wow, kita ambil kaktus teman-teman, yang kaktus joget teman-teman. Kita ambil lagi. Ada ondel pocong sama ada dua teman-teman. Ada ondel pocongnya yang warna ungu sama putih teman-teman. Ada juga boneka Squid Game sama Upin Ipin. Wow, yang terakhir boneka boba teman-teman. Wow, ada dua teman-teman. Wow, banyak banget ya kita temuin teman-teman. Udah habis teman-teman mainannya. Dadah teman-teman, jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah.